Mamit Vision chung kwate in zawai ji bai vek ule November tha hi International Month of Adoption ania chumi pol chuan voina hian kabula hian mithiam tak tak tenen falak chungchang poimo na te engwang la tur nge kan ni ti te kan siat tur te fala tur ten enge kan siat tur enge kan ti tur ti tele hemi chungchang kan siat tur sang sang soi ho turin kabula hian mithiam tak tak tenen kan ron thu ania kabula mi te hi in mer siat tirna han nei masa photila tha ome kapul chiami hi rin chani ania ani hi social worker emau specialized adoption agency Mamit tina tot le chiami hi PC zo ming liani coordinator emau specialized adoption agency mi ani bokani tina PLM hi piwanal ruati ania ani hi protection officer institutional care DCPU Mamit ania DCPU kan ti chong kan siat photo chin no panglama thok tu teka ania tina pbera son PR la ram thangi o mani hi child welfare committee member ania anni ten pali in voina kan hun miron telpui thian chunga kan lom em ba kan soita kangin tun tha hi khovel puya adoption chungchanga in zirtir tharna te war tura in shilshiat na te poti la chumi chungchanga malak kha atana puan ania chumi den chen chuan ke ni point hun kan ron mangdon ani ama saberin he mamita kan soita angin emau home kan neya kuku no pang fa lak turte kan sia tiam dan zongin no pang fa lak turte kan da theina ania chumi chungchang chumi puin chu tiang jong kan sia dan tlang pui ania eng ange ania chungba ka chun enge an ti theite po kha kan han in zo tura ngai la ama saberin pizovi in home chungchang te mo I tuna hian enge in din mun ti te in home lo tin chan dan te atuli ti angang kha men han sil masaber la thome emau specialized adoption agency hi Mizorama NGO changtung tak pakhat Center for Peace and Development chumin hnuaiah chuanin kumsang ni le som pariat February ni khat khanin allowing chana chuan ma se CPS fundinga ran me kani atuna hianin chuan thoktu hi som pakhat part time doctor tel hianin kan omeka chuan tuna hianin kan no pang hi parukol lai me kan neya chuanin kan capacity hi so mani a chuan I no pang kan kol thei chin hi piang hi machanga kumluk thleng kan kol thei kumluk noi lam jong khain kol thei din ani ta chuan in home chuan no pang so in leng tina amar chu tuna chuan paruk en kol lai in nei ta ani le chu mi no pang paruk in kol lai te chu fa atan ron lak thei te an ni ti na nge nia an lo ni lo ani chuan engwang en kol nge in ni nya hi minzot ve fo china tuna kan fa en kol lai mek te khu fa alak thei an ni lawa no pang ven him le en kol ngai bik ang te an ni ta hi kan kol na chan chu I pakhata chuanin I Mamit district a hianin piang hin machanga kumluk children's home to hi a omlawa chuwang chuanin CWC order hianin kan kol kemanin adoption agency khanin kan kol ve the shim shim bok ani tak chu tunen en kol lai te ka chu fa atana lak thei an ni lawa amaro chu kan district in khatiam kumruk noilam om na tur en kol na tur home kan nei lawa wangin en kol tina ani ta tero achian ko pima pui CWC tangin kan zo tanga hey adoption kan ti chu enge nia tin enge atum ber ti te po khami pui te hian kan sia pokan omanga selo te pokan om theya chulai chuan adoption kan ti kha enge ani enge atum ber ti te khami han sil le la adoption chu dan anga mani shin ni lo fa ala hi ani meya tin adoption hian atum chu no pang fasha emo lamchha emo sarkara now pek ten chung kwa an nei theina tura an dikna chanvo ken ko hi adoption ina atum chu ani ti chuan India rama chuan adoption chungchanga in kai shwaina dan kan nei mek hi adoption regulation 2017 hi kan man mek chu ani ani tak chu lo ome danan khapa no pang fasha ten chung kwa no nei theina tura malak na kha thil poi mo tak po ni tiro ani le he kabulan pima pui tho chuani kan zot venga I adoption chu in ange oma a chen shan dan ang te in lo nei yang mi pui tena kan sia tur te kamian sil be thong la tero adoption kan ti hianin chini in kan soi me anga in country adoption te inter country adoption a umta inter country kan ti hi chuanin India ram chung ni lo rampon mi ina India ram chung mi fa no pang dananga alaki inter country ania
tin in country a ve thunge ro hi chuanin India ram chung mi le sa ten India chunga no pang darang taka fa lak hi in country adoption kan ti a chumi pia lama chuanin relative adoption kan ti hi kan soitel le anga kha relative adoption a kha in country le inter country maya khana the ve a hei hi chu no pang chung te thisen zom pui tak tak in an naw kha fa nga an lak na dan kha ani ve thu mani ani chuanin hemi Mizoram ma mi chang po in sapram mi po ka kan la thei sapram mi te pon mizo no pang khan ran la thei na ni mo te ro ani le pima pui CWC train kan zot lenga fa alak thei turin tu in nge va pe theya tin engtia ti tur nge ti ala ya khathil poi mo takanin ka sia min han soi zaw sak le la sarkara hianin midang in fan lak theina tur hian mi tu poin an pe theya child welfare committee emo Mamit district bika hi chuanin emau specialized adoption agency kan neya chumi te chu hria tirin form fill up tur sarkar naw pek an phal na signature nen kami kha fill up tur oma chu mi form a chuan so mang chuan sarkaran pe theyani chuan amai ro chu sarkar po hi afim khurvea sarkaran pek nu hian an thiramo inlam len na an nei le nei lo kha kami hun chung tur kha ro man nan siama chu chu ni som ruk lai me chan shan pele ani chu hemi ba ka hian emau sa kan hanti hian cradle baby reception ani ngala emau specialized adoption agency hi ti chuanin chumi omzia chu agency kan hantia hemi agency hi keini na kan lo hria dan chuan khotwali na kan lo hria thiam dan chuan home kan hantia hianin tu po in afa kha midang hriat lova sarkara apedu ani chuan an home a hian naw bom an lo da ani pona hanti meila kamia khan naw bo man lo da heta hianin bel te da te lania chuan bel chumi muna chuan naw kha an wada tu ma hriat lovin an wada du ani chuan an wada an vamutira ti chuan bel kha an han metta ti chuan ada tu te kalbo om hun vela khan a thok tu te khan an wangai even ta thina ni ti chuan homa thok te hian an lo ngai even ta tu ma in an shat lo turin no pangkha anwa da thei ani chu sarkar anwa pe thei ani chu tu po khan har sat na eng po ni sela sarkar chuan ape mai thei ti na chu along ni ta ni ale long ome ani le pirwati ngoi re le to kan zot venga hei eng wangin nge ti chuanin mitam takin an fa te an mangai ngoi te po sarkar chuan an lo pe to chi nanga an lo surrender to chi nanga chu atang pui tuin engwangin nge an surrender chin now kha engwanga in nge an va pek chin ti te kha thok tu te ne che chiang tura kan ngai min han shik sak min han soi fi sakla surrender kan ti chuanin soi tong khan sarkar now pek tu na surrender kan soi ina a ko ber chu anita a chuanin kan surrender chan nu ina fa surrender chani chan sang om the ni chu da chuanin mizote na kan lo ngai dan tlang puya chuanin nu ina fa mangai lo wangi mo adu lo wangi mo khan china ma se khatyang chau kha chan om lova nu in afa mangai lut tu ka wang zo ka ma khwa ngai wangte mo enkol thei lo a hlawa wanga enkol na thazok atana abe se wang zo ka ading na chan vo mu thei na tur zo ka apek te hi kan district nge po hianin na oma chuanin chungba ka chuanin enge ni to swalo to palwang kha om the ta ni chu sonte timayang tong moi lo ni lo ta se sonte an lo pa ya khatyang khatit la du si lovin tit la du cha si lovin an lo pai tlanga ama ro chu fa kha enkol thei lo tur ni ani sha te khanin alo pek thei ze ta ni chu mi mal le chung kwa apo din huna in anglova har sat na sang wangin re thei wang emo chung kwa enge ni no pang broken family mo chung ko ke dar sa lo thanglian tura kan du lo wang te po nyang chu khatyang wa te po khan apek thei reng ani
tak chu ni etro hei chanchin thara te po kan lo she china khoi kor ai mo nau piang lim char ti ang chi te chumi khamia chon nau te an char han ti ang te po kan lo she china khang ai kha chuanin i khang ai chuan han ti ila kan va soi moi lam ni lovin khati anga mani fa terila ra te kora han paya ti bom i the thang mai ai kha chuanin dan ang khapa lo en kol thei te ne na i va pek mai a kha no pang ma mo ngoi khan kha an ya tin kha no pang tan po lo than len na tan khan acha em mani ti kha i kan fak moi na lam ni lovin khati ang din nga ka lo ding pal ani chuan lo thei lo kan ni chuan kora in mishing ve tho in the thang mai ai kha chuanin i va pek mai a kha a chale ni ti kha i kan lo soi bel ve du ani le chula chon en kol thei si lawa i enge fa nei te kha kan soi ta ani tin chen kada pe chuanin tu lem lo chunga tongmoi lo ni lo sela mo tu lem lo chunga lo rai pal ta ang chi te chon ale na ma du ngoi an lo oma i nei na sen so kan tu manga kan nei me ang fa kan en kol me ang ti ang chi te emo khati ang dan ni lem lo in pe te in hospital te po thil thleng thei ani ya chung ang chu lo khati ang lo in pek mai te kha om chin le om thei ani ya eng wanga chu ti ang chu mi hian ti chin nge an ni achan a om chin khat ani mo kha eng wanga ti chin nge dan kal tlang lawa i lo in pek mai om chin a hi eng wang nge ni ya i shiat har te mai thea ma se mi han chan sakla ni e tuna kum sang ni som ni anya ma se thil mak tak mai chu ni min thleng khanin i fa i lo in shalte le mi lo pe mai te hi an la thom ni thom hi kan la sha ni chu wan chuanin hi chu i awareness chat tok lo wang te po ani theianga pakhata chuan i shat lo wang liao ani theia amai ro chu i tuna chuanin mi te an fing to a i thil reng changkang to a shelo top pi chu an tam to inarin om lova dan ti sang oma chu baka mishing ril ru i twang kampa ngai atang ngai to chuan chu chuan i thil har satur ania i thil om ang lo lutu a ngai ania amai ro chu tiang hi tin lo om fo maya i hospital la te po tun ma de chu anin pe mai thina khatian de kha dan kal ania a shem na dan te po om veka i kan i enge ni zot hospital la lova zota lova dila mo i mi har sadna i advantage lova lang mani ham thana tor khatianga mani ham thana tor lova zong te po kha anom fa wa chu shat lovang le i dan nam nul wang kha palzut wang kha ani ve the ti chuanin china pima puina aron soi ang khanin i adoption regulation 2017 maya hianin adoption ti don chuan dan anga falak don chuanin fi claim choi tur om ti a chu tiang hu phur wang te po chu lo ni theatin mizo chu thil a ol sam zong ang zela ti du nam kan ni a i khatianga ol sam taka lo in pe ka lo lak mai te kha i ti du to kha an lo la om fo ani ta chung nang ni le ti ni in kara ti hi mizo tong kam ania chung awang te po chu ni thei nga tin nang ni le ki ni kan pina kan dam tho chuan enge ti awang ni khat khan an lo ti chin te po ani thea ma ro chu khati anga lo ti re ngota kha dan kal na le dan poi soi na lian tak poisa le lungin tan thei na te po ani nga kan da soi zel tur angai la shem na te po khatiro ani le chumi a chung kha pirwa ti khan an soi ta fi choi tur i poisa choi tur te po khan soi ta pima pui kan zo tanga engwaing nge adoption ti dona fi choi kha anga ya i exact nge kan choi tu ti kha han soi le lo dai la chome adoption hi uluk tak le film khur taka kalpui tur ani a mi tu po nu le pa du pui pasal nei emo nula emo tlangwali mo po ni se allow in register khanin ti tu sang oma kha ka chu adot le la ma kan na soi chauzel tura ngai ta ila kami nuwa khanin home study report hi uluk tak ani tur ani a hemi home study report kan ti HSR kan ti hian fi ani a cheng sang lu kan ni a tin kan soi kan de dwa yanga a fi ngor min zot boka kami nuwa khanin child care kor pass kan ti no pangkan boy puina te MER kan ti medical examination report te CSR child care study khatyang boy puina zong te kan enkol na mo khatyang tun la ya chuanin nge thil test na te thil hau tak le man choi ngai ve ka lo ni to ta hang zong a khanin nge fi han ti hi chuanin thil moi te ani lo thina chu tyang ni lovin child care kor pass ti po hi aming ani zok leng ta chu cheng sing ni
nu le pa in fa avala khanin khang zong fa an pom nuwa an sign nuwa khanin cheng sing ni a petur ani a hemi cheng sing ni ti hi India ram hun danga hi chuan cheng sing li ani a amai ro chu Mizoram chu India ram hun danga ang ni lavin kan tin hun sum le pa ya te thil dang danga po kan da pachhebik emema hei hi Mizoram sarkar shat puina in cheng sing ni chau lak thin ani chuanin adot le a chuan follow up le ta a no pangkha anu le pa te khatyanga an wala khanin an lamol top law no pangkhan adik na chanwau a mu ngeyem pangai takin an en kolem ti song khan en zui le fekani a an agency bathan kami agency a social worker khanin follow up ala ka changa kumni chung tharuk dana follow up kha avane char turan ta a chu ani point kami follow up report kha a upload le angai ta kami asian saute entianan nge mun dang de kho dang te po alaw ni thea khatyanga jin na te ele in khatyang ang transportation zong kha khami a khanin a veka kha alaw pe ka ngai ti na ni chu ani tak chu dan anga thil fel fai takati ni awang khan tin a choi han ti khan a moi lo deu mai mai ya thil boy puina nge ngai zok ang ani mai anga khan ngai tai la tiro dan anga kal don chon tin no pang shi sel na te tin alo la tu ra te enge hanin boy pui ton na ang chau kha ani ti kha adoption hanin atum ber chu no pang chung ko cha mangai tu dik tak ne na pek hi ania hey lo in pom pek me te tin enge ri thei wanga ngai sam luat wang te po kan ti theng chu khatyanga lo shal tok te po kha enge an lo la om fau ti hi an lo la om fau theya chunga chanin hetianga ti hi nge dani na phal lo ti kha lo shi thar bokila ina changyan chu dani ni daktin anu le zela dan lo anga thil ti ani to chuan boina kha atama tin khata khanin chanchan mu mal anei don to lo dan lo anga khatianga ni chuan kha apoi mo khati em ma chu kan soi tel mo ni chu dan anga kan ti a poisa tlem anga zong kan man angai lai khan dan lo anga kan lo tia man chho kan ni le kan cheng tak kha kan choi thei zo kan ni chuan dan anga kan tia no pang dan anga lim tak le him taka a om theinan paisa tlem anga zong mammo man tur kha kan pe ve chau ti la khan ngai dai la kan him fam kim an ati che ani le pima pui CWC kan zot le nga dan lo anga now impact kha khan ni china khan kan han session na te po a om kha arinom a chunga chuanin enge a shem na te om thei dan lo anga sarkar shiat puina ni lo lo impact ve ringot te khan china pirwa te pon kan soi hospital la lo impact me ang chi te thil tam tak kha nimin thangin kan la om an tia ya poi hle me ya shem na dan te kami han soi zaw san le tro ye shem na dan hi a oma tin dan lo anga fa lo impact hi human trafficking ania hlom em a apoi em bokani hey JJ Act sang hi som panga chuan she om taka kum nga thleng lung in tan tir le cheng nuai khat choi tir turani ati ani mak mai na chuan he poi khoina hi no pang en kol tu te emo hospital ani emo nursing home ani emo maternity an now nei na hun home ani emo khanga khan athok tu ten an lo ti ani vai chuan an tan hun chung tur hi kum thuma tanga kum sari Halloween an tang do ni chu tak chu tan mai po khan lo she om takin kan kera tro mishing nun nei hi alua Christian thirna chang phe chon nun nei alua ni chu ti kara Christian lo tan po mishing lo in thleng mai ang chi te phe ka chu thil ra pom ra khak to kho kha ni ya chu tu wang chon in le pui te point khatia anga lo ti ringot kha him lo wa har sat na le re theina chuan lama wanga lo ti ringot po kha dan chuan a se thiam chuang lo ani ti te po kha thli tu ten lo se thar le tai la danang kapagan ti hi ke ni tan po hi ma en kol le zel tu te tan te no pang te tan po hi mani ti khalo se thar le tai la thome ani le ti chuan pi zowi danang tak chuan fa kha kan lo la don ta akal phung kha aw nge yanga danang taka fa wala tu khan chemical phung kha toy fel de lakin me han shin le la tro Klemin ati ram pang kan so zaw de le ka heta kan
Central Adoption Resource Authority kan ta chu kan lu berve angani chu chuan chumin hoya chuan State Adoption Resource Agency omle ta chu state tina omvele ta chuan chumin hoya chuan Adoption Agency kan omvele ta ni chu chuan Mizoram hian Adoption Agency hi pasari kan omve to a ta chuanin fala du te chuanin Adoption Agency an du ber kha an thlanga ta chuan registration kha an ron ti don ani chu chuan an mani pon an du chuanin registration chu an ti theya amaro chu portal a khanin agency kha an thlan tho angai ta thum ta ni chu chuan mamita hi chuanin kan agency a an ron kala kan lo ti sak ve vek thin ta chuan registration an ti khanin fa an thei nga ti na ani lawa registration an ti achanga ni som thum chung khanin agency a social worker khanin home study avani vele angai ta ni chu chuan home study avani khanin form fill up tur shan kha om ve ta ni chu ta chuanin akim chang the ang ber khanin an chung ko din hun kha avazot ta poimo zwat pe a chuanin an chung ko khanin enge rui the thil timi te kha an lo om mem fa khala ta se a him angem ti te chuanin an sum le pai din hun te enge an chung ko member midang khanin fa an la tur kha an pompui thapem ti thleng khanin engkim kha avazir chiang ani chu chuan heta agency lampanga khan a reports kha arum thelu tle ta chuan agency khanin mun thluk takin kan lo ngei to a kan lo zir chiang vele ta chuan ta chuanin an fita kan ngai chuanin kan bashil le a an documents an birth certificate te marriage certificate te Aadhaar card pen card ti ang chi te an medical certificate ang chi kha khan kan demand vele ta ni so chuan an non submit ta ti chuanin kan lo enge upload sakle ta online chuanin chuan ti chuanin nge ta faladu housing a khan an omve ta che ani chu chuanin seniority khan ma se kal ta anin upload hun kha ama khanin mitam tak in upload kha an lo registration ti to kha an lo om to ta chuan kabat an vati ro kha anung beran om ta ti khan an hun ron thlen hun kha te an step by step in an kala an pakhatna an ron ni hun kha an hak ve ani chu an huna lo thlen huna khan fa kha an la thei ta che ti na ani ta tero ani le chumi khami in tlar a seniority a kal khami in tlar kha I chumi inin thlun zom vek si chuan agency sang ka inin thlun zom vek ta ani chuan heta kara thengkan central thengkan lo in thlun zom ta khami list kan han ti a kha faladu zong ti na ami india ram chunga faladu zong in register lenga sele le ka nga ta khanin entinan mizawa chuan tlang pu chani mizaw kan lo du ta ni chu option om vek ta a nationality kha chuan a tribe po nyang chu chanin option om vek ta entinan kalau la don ta ni chu mizaw kher kalau du lo ta entinan in vuna po vun rong eng vak lo te lo thlang ta ilang chuanin no pangkha ta thlan ang kha midang in thlang lo selang chuanin takal zung ve thei ani chu amaro chu hei mishing chu ni vun eng lampang te kan lo du ta pu ta mi chadeu lek te kan du ain an chung kha chuanin no pang po khanin min de lo na chin kha lo om ve chin ta chu le ma man ho chuanin thlan dan thiam ve deu lek te po ngai ve ni chu in na re man lo ka chuanin mi thlan lo ang deu thlan kha ngai ve a eng pon ni sela mangai na chuan mamin mangai ta kan ti chuan khang vun rong te kha chu boi na om lo tura ngai tai la tho me ti ro chuan clear tu te pon I kan thil soi ti ani lo lam lu tuk zong khan in lo ngai ang ti kha kan lau dewa heng adoption kan ti te mangai na ni atangin du sakna te laina na zong lo fuan kho ma tangin mi nan ti chin ani ti kha kan da soi zel don thawa amar chu ka tai kan han soi lai te khan kan ron bel lok tu ani ti chuan ani episode kan zot non le menga no patang khan in nei ani nei nge ni ti siat na certificate kha lo ngai ta ni ti chuan ani le nu pa ni rawin nula emo tlang ba le mo khan fa khama mo in ti na awang khan alo la ve tu the ni so la chun kop puyan nei lo awangin in the certificate va I ken tu kha ni don va so la chun ala thei lo ti na nge eng ti ni ala ve thei dan tu ra kha ni kop pui nu pui pasal la nei lo chuan an la thei te me wa amaro chu kum som ni panga an tling tu chu ania chuanin le pasal la nei lo chuan ni pasal la nei lo chuanin mi cha le mi pa ano pang adu zok athang theya amaro chu nu pui la nei lo ero chuanin mi pa ba fa ala ve thei lo fa pa chau kha ala thei ti na ni tero ani le fa kha kan du in kan vala ring wat thei ti na kha ani ta em chu lai chu en ti nge ni la ve no ni china ka ron sui ang deu kha ni
ala tu shim chuan ala bera kum som ni le panga atlina ngai amin sa pu mi pa po ani tak chu nu pa kan ni emo tangwal kan ni emo nula kan ni emo I kum som ni panga kan tin phot mai lo chuan kum som ni panga tin ma chu fa ala the na ani chu ani tak chu ani le pirwati I nu patan kum bithlia kha tu na kum som ni panga ti pi alam thil akhan kum bithlia nu patan eng tenge la oma khalai ka men sei zaw sak debla tro o kopui nei lovina I fa an adopt thei chin kha kum bithlia awang to kha nu pa yan kum bithlia hi omve a I kan ngai thak ang khanin I kum som ni panga chin khanin an adopt thei ang bok khanin nu pa a I ano pangso kum som ni panga ani nga ya chuanin a om zia chu I nu pa adang lamna pakhat chu kum bithlia adang lamna pakhat chu I nu pa kum be khom kha kum som kwa chin ani khan kum som ko chin ni khan no pang no sen atanga kum li in kar kha an adopt theya an la theya chuanin an nu pa kum be khom kha kum som kwa tanga zani khan di no pang kum li le kum riat in kar kha an la thei ti na ni chu chuanin khatian zel khanin an nu pa kum be khom kha za le za in ka za som in kar ni khanin I no pang kum riat atanga kum som pariat kum an tlin ma thleng khanin I an la theya chuanin I kopui nei lo a khanin I a maximum age mo prepare an kum an maximum age kami kha omta chuda chuanin pizo mingi na soi to ang khanin I kum som ni panga tar ni angai ti khan ta kopui nei lo tang khan chuanin kum som ni panga atanga kum som li panga inkar khanin kum pyang ni ma changa kum li inkar kha ado ala the ta fa tan chuanin kum som nga au papera kum som nga ani khan I kum li atanga kum riat khatyang zel khanin au paper I kopui nei lo kha akum kum som nga panga ala pel lo chuan I khata khanin kum riat atanga kum som pariat no pang kami inkar no pang kha fa atana la thei ni tak chu a fel file he mai nge danin mithiam zok tena an lo siam no pang than len nan le en kol tu atana a fit tok rol zen angan siam gam khani ta tiro a fel file he mai kha khathlir tu te a fa lak tu na thin lung lo nei te emo kopui nei kan ni emo anu pa kan ni emo ani pangkhang tu pokalo sin sia taila tho ome ani le tikhan fa ala tur tikhan in register ngai registration ti ngai zong zong tika anlo ti chau ta zela anlo in tlar ta ani ti chon fa ala tur tikhan engtin nge no pangan lak don khan engtin nge an ngai velang khan mi bak chin mi china bizoi soi bak sin kha pima pi hen me ham shin chum zong de sela ani register ra chang khanin kan soi le le nga anlo in register ra ani register khanin an mani byak po theina tur information kim chang tak kha anda tin phone number te email address te pon yang chu khatyang kha anda ta an huna thlen kharin state lam te kala lam te po in an mani byak po theina tur anda khanin in shirsha chin ani tin kan din hun ti mayang Mamit district bi ga chon entirnan phone signal chat lo na hon khatyang ang te khathil lo om ve pa the ni ta khatyang a khanin anin register na agency an agency than entirnan ema san lo thang ta ki mani ka tang po khan kami in shat tir na lai ka chu ti the ani atin kami kha kan han shat tir ta nu le pa te peps te kha no pang kha an du kha ti khan an lo thang don ta ni he ta malama ka sui to ang khanin no pang anin register lai khanin me chang e mi pa adu a ha nge angau lam ti te kha athang vek thei ta adi te sem lem ta khata khanin athan ang kha ti khanin an profile te nen khanin an ron show ta alo thang ta alo reserve ta ni peps khan nu le pa fala tur khanin chuanin alo reserve khan reservation period hi a ve ta darkar somdi pariat ti ani chu chu internal po inni anga hian lo thang ta se lo sheta se zirtom ni ang thlem huna nei ti na ni chu chuanin reservation kha ti ta agency pon kan lo ti sakmei theita kha kha chu chuanin lak nga la du chuan pre adoption foster care ti kha form om le ta chu chu an fill up ta ti khanin lo pangkha an lo la lai lok thei ani chuan hu le pa awa om na tur te khan chuan khata khanin agency khan ti tura la nei ta MER na china ka soi child study report kan ti CSR ti te medical lampang khatyang report jong jong kha abai puyanga agency in tin ko ta po bai pingai ti khan umta
khang hau kha abai pui felanga I no pang la tu khan no pang kha khang zong zong ap nuwa report char huwa khan pa atana apom khan assign nga chuanin na china ka soi child care ko pas kan ti po kha assign fel vek nuwa khan apetu ani ta ni ti chuanin danangin fa chu ala ti na ani ta chu mi huwa chuanin I khang kan soi te kha I nge achikimin soya haratin kan shat sen ka ring lava chuwang chuanin DCPU Mamit DCPU District Child Protection Unit hianin khilai charkon veng nun charkon a khianin kongkam library about saya chuta chuanin hei hi ada a hei hi mizo chong veka zia kania akim changa kan sha thiam thei tlan tur veka nia chuta chuanin aza thak lova loroni la mi shat lovati kan lo du ani point hei hi achar ke ke thei ti kha shet lang ta ila o chu kan soi lang tel du ni ama kan han soi ang zong zong kha kan lo ngai to chang kan ru tu po chen chu lo ha thei be thawa I khanga khanin I kan soi du tel pakha chu heta ka pima pui ron soi ang khanin khotlang society kan ti khotlang hi kan ti tu ni lo hi kan ti na salu tu ka ti meang thil soi chu lo tak tak hi oma mi nu na thil thleng en tiran heta mi fa ot ngoi alo oma a ol lo oma khata ti tim thei tur khopa enroll na ang te po kan lo nei thea tin fa unlock chu lo la to te po om te ta sela unlock chungchang a po I enge lova soite an la shat lo phei chuanin khatyang ang soi lo chak ngoi mihring te kha a ve thea hei hi chun nya lawa mi thindung ti ke somna nia chuwang chuanin enge except lo pompui dan te hi kan thiam ap kanin zira atul to em mi in fa a ot ngoi a enge ke ma ni wangin kim kideu kon lo the alo soi ngam lo the ni kha I enge nakin zela tan khanin fa ot ngoi kha alo ti kim ki reng theya tin chu ba ka midangin min mu dan to te hi nge kan ngai to lutuk china mi zau chu kan mi shima nge lo la ta ila ti ang reng zong khatya ang kan han ngai to vak khazwanin wai sen te po alo har ve me theya tin bachina kan soyang ha kan la war tok lo kan ti kha chuwang chwanin khatyang lama mi ron du te in pay ka chuanin office at po lo len theatin counseling po hi kal pui reng thei ti kha shethar bok ila professional te tin agency at po counseling ka kan parent thei bo kan ti kha shethar ila tin fal lamomo in ti si soingam entina lawing ngai to ru ve reng te kha alo thei ta a khanga khanin midang ngai dan kan ngai chana kan nga se chuanin hun kha atlai he ta seniority list ma kan lo soina sa to kha ti khanin kha are ani a process kha alo re ve ta kha wang khanin nge midang ngai dan ngai chang lu tuk te a kan chuanin kha mamu to inti phe chuanin alo re le zera kha wang khanin kan man mo a kan ti decision fil fai taksiama kan ti hi acha chu ke chuanin ka cha du le kan soi du poi mo ka ti zwal chu ania nya tle min kan sei ve anga elo adoption ti hi thil za thak ani lova allow ti to te khan in lo thlir ni chuan in chuang ro o nge no pang kha khovel in siam sak ani a kan ti de anga mun dang soi kai ta de ta ila social media adoption lampang hi nge adar zaw ve to ani chu kan lo thlir shi nanga fa ot in fa an la a an mani nampui po ni chuang mel an han la a an society an chen tena an lom pui zia hi alang chen ni chu an mi tuit la zoi ten khatanga no pang en culture an vanei ve te khatya ang chi tha an in lom pui thiam to a cham khatya ang khan kan mizo society ai khan ni ve to se kati ala lo fa lak ngai lo te khanin falak ngai te kha nge adoption an vati khan lo lom pui ve to se an thin lung takin lo lom pui to se lo pom ve thlap to se kati chuanin le nge nu pa inkar fanei lo big te ni lovin fa lo nei ve to mi pa li nei te po an me cha li nei te po an khata khanin nge an din murina azir miao chuanin mi pa li nei ka chuan mi cha po an la la the mi cha li nei chuanin mi pa po kha an la la the khatanga khanin kan nge inter country adoption kan ti ta ramdang atanga mizau farun la te po an chinta khata khanin nge adoption
ti tura registration ti kan tam na kha chuan kan mi zo pui nge heta no pang kan mi zo pui nge no pang chan pi ngai ngoi kha kan chunga kan lo la lu ve thei ta ti khani heta inter country ati ngai lo khan in country a khan tan lo ti ve thei re ngani chu kha tyang lama khani le min ri ru seng ve deu le ki la ka ta lo la tur te pon chuan nu le pa fa nei lo ngor ni lovin chung ko alo om to te po khanin nge I war sau sawango ti ha ka soi ve do faladu tetana ne na cha duwa chuanin thung kwa soitu poina kan discussion apo uluk tak ngai to atul sia kan soita amai ro chu man mo hi atul ani achan chu seniority lisa a oma khali sa khanin khovel ram shang ami te kha anonin register to thin si a chuanin mun khata kan om veka intika he kan hun alo thlen don a shat lo kum po ave tam thin van doi de phe chuanin mo chu wan chuanin man mo hi apoi mo in ka sha a chuanin faladu nilovin fa pedu te ang mo fa pek tur nei khatian te ta na ne na cha du ka ni pakhat chu kan no soi tel lo mayanga kan har satna enge mo har satna wangin fa apek thei kan ti kha indiklai pon ke ni chang kan pom renga amai ro chu khotla nga te mo kan nan moi lo te le kan in soi sep te kan no hlawa enge ni thil mi na an soi tur vani te hi thil nuam ani lo ni enge mo wangin kan no pai kan nau pai kha kan tu le lo ni chuan heta mi dang te ta na lak thei turin sarkar pe khi I warang u titlamai lovin mo chuanin mi ina kan then om khoweng te na min huwa enge ni kan rai lai te mo an lo huwa khatyanga min lo soi sel te min lo soi te kan share kan hlaw ni chuanin kan ne na lo in report se DCP wa te CWC a te mo heisa amau lama te po intilai pona in report the ya kan soi mai menga kan case nei pakhat po nawa pa ya ma se anaw pa chung chu mundanga a omani chuanin kha up sarkar apek do wangin kan buai pui vek ka tiang te kha thil om the nia chu wang chuanin naw chu ti kamai lovin pai tlang ila heta midang te tamal somna kan ni the ni ti kha kan soi tel du po ya paladu naril rupu te na thu cha du hi keima mi mal ngai dan te po ania nga tin dan mang lampang te po ani thei bo ka chi sang khan cha du te kha chu kan nei theya amai ro chu kan han soi du pakhat chu no pang adoption kan han ti hianin no pang fa alak kan han ti hianin ril ru kan han puthian dan angalak ram hitumila ril ru hi achan chu tun laya he CWC te po ani thawa case tam tak he a unau pa ina lo ne na apemi mo a unau te ne na a unya anu unya apunya kami ne han kan lo in pe thor mai thina ni kan enkol turin khang kha nu le pa ni na dik tak neya no pang dikna le no pang ven himna chungchang a po avaya lo tling taka no pang dikna an ven him sak theina tur chuan dan ang taka an lakha khami kha angai ani chu wang chuan no pang adoption kan han ti hian ke ni chuan dan ang zel kan soi kan ti kha amai ro chu ril ruwa hian dan ang lo kha alo om ve thina ni chu wang chuan dan ang lowa pek hrim kha chu dan ang lowa no pang adopt hrim kha chu ril ruwa om lo se ka du ani tin dan ang lowa no pang kan adopt hian no pang kha an dikna kan ra be sakani child rights kan violate ani mo danin a phallo shem na tam taka omani ti chuanin tin no pangin dikna tuan tlinga nei lawa an hum him tuan tling thei lo boka chu wang chuan a engkim mai kha an ra be sak zo kani adik dan anga an lak lo khan chu wang chuan adoption tidu fa ladu ril rupu helama ril rupu tere reng khan a ul samzong ni lovin adan zo zongin afel an manin dan anga an shelawani point he athok te kan an omrenga an ti te ang an nizara
chu wang chuan khang te pui na khalak na chang sia sela ti chuan chu mi ang thlap chuan dan angin no pang hi han an fa atan lange sela ti chuan an dik na te an him na te po dan ang thlapin an vong him theyanga tin an ma ni nu le pa te pon dan ang thlapin nu le pa an ni na kha an chan vo kha enge an nei thei don pokani chu chu apoi mo ka ti a ril ruwa dan lo anga enge moni ol samjo ka lo khapai bovila dan ang thlapin no pangte dikna le za omna le chung kwa ipeng uti kha kan soi du bokani no ne mai han khai khom don tai tai la tin kha mun khata kan nom ve ka ram sang mi te nen khan I athok tu te tan chuanin soi thil har pon me the ke ma ngai dan kan soyanga he chu mun sang atangin mun khata kan ma wangin mizo no te po kha sa krama emo vai rama emo po khan om the ani I chong moi lo ni lo sela christian lo chung kwa po khan kal thei ka dani hindu family a po khan he kha mizo no te kha I thang lian thei ka dani chung ang te ani lo nan chuan mizo hian kan wa ra ngai le mai ti kha kan ka chan hem ngai na kan soi ve duwa tin chu ba ka chuanin kan mi kan ti thei lo mi in mangai nei nan lo ti ya enga tinge I apoi zong le I mi peng ti khlep zong te mi ril ru vatina zong te a I khotang hi kan lom le chin ti te po kha thlir tu ten lo in cheta ila min thlir tu te a fa lak tu na thin lung lo nei te emo fa nei to chin nei bel tu na thin lung nei te tin kopui nei lo te po ina fa lo nei ve tu na thin lung in nei ani chuan heng kan bulami te thok tu te na hen tip lai point azofia te CWC talma te DCPU lama te le emau lama kan thok tu te na I azofia te renga tin pedu kan lo oma har sat na lian takawanga kan fa te en kol sei lian the lo kan lo oma I sarkar ne na ka pe mai nge ti tu kan lo oma ni pon danang khapati a him zia kan sia thok tu te na tho hian azofia te veka khotlang siat lo te mi siat lo te in kim hi a lo ti the veka ni ti te po kha voina kan han thil soi ho chang hian min lo siat so sakta ula cho me I soi zo vaccine ani lawa soi tur tak takan la ne yanga amaro chu soi vaccine ani lo wangin atop nan kan soi non le du chu siat chian du kan ne ani chuan pe du le la du khan siat chian du kan ne ni chuan thok tu te ne na hian eng tip lai point azofia the reng ani ti kha kan soi war takin kan soi non le duwa ti chuan mi zo ten ama mit mi pui te pon ni se I fa kan la ki I kan wa ra ngai ani I mizo christian pathian jing tu kan ni na angin fa kan la ki kan wa ra ngaya tin fala kan chen om hai vai an lo om ani point an ta nan nok sak lo kan om te pok khazir chuak ta ila chung te chu he international month of adoption ina atum ve kan ni engkim kha achalam zonga in zirtina adoption huang chunga achalam zonga in zirtina kha he kha ina atumania chu voinia hun kan ron man chan po ani ti te po kha min lo shiat sakula acho me kan program te atop thengin min lo clear sakawain kan lo ma in lo lok pui thau kan be se ya ala she lo te kan lo clear ve lo te ne na po adoption poi mo na te atang kai na te min lo soi dar sak zia turin clear tu mi pui te kan som chewlin zawai chunga kan lo me